والكفارات وكثرة الخطى إلى الجمعات وإسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ملائكه بحث میکنن فی درجات و الکفارات، در موضوع درجات و کفارات که این بنده ای که به نماز میویه به عبادت خدا میویه، خداوند چی قدر درجهش بالا میکنه، چی مقدار گناهش کفارت میکنه. بحث میکنن فی کثرت الخطا الی الجمعات، همین بنده هایی که قدم زده ای راههای دور به مسجد میویند، به هر قدمش چی قدر ثواب میبرداشته باشن از جانب پروردگار. و اسباغ الوضوء علی المکروهات، همین بنده هایی که نو واسه به هوای سرد خنک طهارت کامل میکنن، به هر قطره آبی که از بدنشو میچکه خداوند چی قدر ثواب براشو میداده باشه. و میگه و انتظار صلات بعد الصلات، این بنده ها به چی ملائکه ها بحث میکنن در موضوعی که وقتی بنده در مسجد مثلا نماز سنت چه خوند، یا اگر وقتی مکروهی نباشه نماز تحیه مسجد خوند و منتظر نماز فرض استاد، چی مقدار خدای تعالی ثواب براشون عطا میکرده باشه. فذالکم الرباط، فذالکم الرباط گفت. ببینید حتی ملائکه ها بحث میکنن اطراف همین کسایی که قدم زده به مسجد میروند، با وجود سردی هوا طهارت کامل میکنن، در مسجد میروند منتظر نماز فرض میشینن ذکر کرده. اینا یگان ملائکه حساب کرده نمیتونه، حتی بحث میکرد که خداوند چقدر میداده باشه. این علم فقط نزد پروردگاره، اما به نهایت زیاده، خداوند خودش دانه. با خشوع به حال کسایی که بعد خونده بود اختیارشون داده سیخه چونه نمیدوان ای مسجد نمیبرویند، ذکر کرده یا قرآن تلاوت کرده میشینند تا زمانی که آفتاب از حد کراهیت بلند شود. بعدا میخیزند در رکعت نماز اشراق یا نماز ظهر را میخونند. اینا همین درجه و منزله چون بلندی هست که بشارت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم خداوند میگه به همه بنده هاش ثواب یک حج یک عمره را عطا میکنه. مردمی که جان میکنن برای حج عمره ای را ببینه، اگر چند حدیث ضعف داره، یکی از راویای حدیث ابو حذیل والله اعلم نام داره، همون را ضعیف هم گفتیم، نه که در فضایل اعمال میشه برای دعوت به کار خیر و برای عملهای خیر انجام دادن. ابو زلال نامش هلال بوده است. همین را یک عده از محدث ها از علمای علم جرح و تعدیل گفتیانی ضعف داره، ضعیفه. اما در فضایل عمل میشه واقعی حدیث متروک نیست، حدیث موضوع نیست، حدیث ضعیفی واقع نیست. و ضعف اندک برای فضایل عمل مانع نمیشه، استفاده بودش میشه. نکاح شرعی یگان دخل نداره و نکاح شرعی دخل نداره. حقیقتا هم کاغذات عادتا می نویسن جدا میشوند، زندگی کردن نمیخواهند، همه صیغه مستقبل از زمان آینده. با زمان آینده اصلا یگان خیلی طلاق واقع نمیشه. فقط یک حلنامه سودی را من نشون دادن، همونجا یک جمله داخل کردگی ای نشدگی که نام برده از نگاه شرعی زنش رو طلاق داد. شاید هم بایش یگان رزبار و جنجال های حالت های میشه که زن مثلا زن شوهر جدا میکنن از سود، بچه سر نمیته، زنی سرته ندارم گفته اذیت میته و غم میته. شاید یگان آدم زیرک یگان ادوکات باشه، همین را داخل کرده باشه در همون کاغذک. برای که سودی ها یک چند نفرش پرسیدیم میگن که این شبلون نیست، در همه حلنامه هایی نیست، همین کسی شاید دانسته کرده باشه. برای همون کسایی که فیکتیوی رزواد میکنن همون کاغذ حلنامه را بخونن. اگر همطوری جمله باشه که نام برده از نگاه شرعی زنش رو طلاق داد، به یگان شک شبهه ای طلاق میشه. این طلاق کتبی ای نه که اگر همین جمله نباشه با او میکند و میرود و میشود طلاق نمیشه. یگان مشکل نیست، خمر یا براک اگر ببینن بخونن میشون و علانو میشه. گناهاش آمرزیده میشه و اگر چند برابر کف که دریا هم باشه، همین بحر دیده که در ساحل خف میکنه،
дастроил ки зад хаф мешава. Анам хафи дар ёвориам ки боша худованд гуноҳша мебахша. охаму 33 бор ҳисоб кардан мисол тасбиҳай иншоалло ягон ишкол надора. Ҳар намуд тасбиҳе боша модом ки ҳами ғараз аяму тасбиҳ ҳисобу китоб карданай ягон ишкол надора. хоби электрони боша бо ҳол боя намуди дигааш бурмадай моҳраи зиёд надора. ҳам дадруншай моҳраш ранги чархофалакай ба фикрам имта чиз кардан мегири бо айҷа нишон мета чанд шидааст. аммо ҳеҷ ҷои шаку шубҳа нестай. ай ҳамаи и тасбиҳҳоро бо ангушт ҳисоб кардан афзалай, беҳтарай. барои он ки и ангуштҳо фарду рӯзи қиёмат гувоҳӣ метаҳанд. бо ангушт ҳисоб кардан ҳам барои саломатӣ фоида дора, ҳам афзалай ки масалан расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам худаш ҳисоб кардагиай. не ки агар касе ки масалан хай вазифа гирифтааст тасбиҳҳои зиёд мега рӯзаш 10,000 бор мега ҳастани тариё 1,500 бор мега ба ангушт гум мекуна бечора. охи агар тасбиҳ бигира иншоалло нур ало нура ягон ишкол надора. ҳами баъзе мардум бисёр ҷоҳил мешаванд. як ҷаҳолата гирифтора ида инами ай пеши худ инами як чизоеро придумад мега о дар сари дастархон бисмиллоҳи раҳмони раҳим нагу. барои чӣ? барои ки пайғамбар бисмиллоҳ гуфтааст. эх хонобод охто ҳамо фалсафаи ҳадиса намефаҳмӣ. ҳамин морам кӯдакора мега абача бисмиллоҳ бугӯ, бисмиллоҳ бугӯ бихӯ. маънош ин нест ки бисмиллоҳи холи бугӯ, бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфтӣ гунаҳгор мешавӣ. одам ин хел ахмақи беақлибат намешава ку. ҳамин гапе ҳаст ки барои ҳамин фитна эҷод кунӣ. мефорад тасбиҳ бигардон, мефорад ба дӯстот ҳисоб кун. не ки як одами дигарро чаро ҳамтари зеҳнша хачадор мекунӣ ва бечораро дар гумону шубҳа меғалтонӣ. ин кори ҷавонмардӣ нестай. ба хайра иншоалло тасбиҳ хубай. бале бале баракалло. кардем иқтидо кардем ба имом иқтидо кардем. ту ҳамин атаҳиёт хондасте ки имом салом дод. чӣ кор кунӣ? ту бояд атаҳиёта бихонӣ ё ки салом батӣ. мутобаати имомам воҷибай, хондани атаҳиётам воҷибай. баъзе воҷиботе ҳаст дар намоз ки барои ҳамара воҷибай, на фақат барои имома, барои муқтадиҳорам воҷибай. аз ҷумла ҳамин атаҳиёт. ҳамин хотире масалан дар қаъдаи аввал ина намози хифтанай дар қаъдаи аввал имом тезтар хонду толи ҳамин атаҳиёта буд накарде ки имом аллоҳу акбар гуфту хест. парида қафои имом намехезӣ. аввал атаҳиёта то ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу мехонӣ баъҷод бехезӣ. агарчанде камтар таъхирам кунӣ. ё ки масалан то ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу нахондай ки баъзе имоми шустрякиш салом метаҳад, якелаш гон шикан. ҳамин ҳолада то аввал атаҳиёта пурра бихун ба салом батед. агар ба шарте ки атаҳиёта хонда бошӣ вале салавота нахондай. салавот мақсад ба аллоҳумма салли ало муҳаммад, аллоҳумма борик ало муҳаммад, аллоҳумма ғфирли ора хондагӣ нести. ҳамин ҳолатода агар имом салом дод мутобаати имом воҷибай. модом ки та атаҳиёта хонди последни воҷибе ки да калатай адо чидагиай. барои ҳамин имом ки салом дод мутобаат мегири қатъи имом тарам салом метиҳа ин намоз хориҷ мешавад. аммо агар атаҳиёта нахонда бошӣ аввал мехониву баъд салом метиҳӣ. машоалло баракат биёбед. ҳамин тари савол бутед.